Chibai ule March ni som le panga ania kan video masalama khan Russia sipai thil ti sual te chunga ICC achet tur phu kan ngai thatoa tun tuma hian chiang jok le zau zokin pusilal thazualan min buat sai sak kan ngai thadona athuziak te kan ngai thang ma in pusilal thazuala hian le khabu thajat mai mizo te ta na ro tling la hlui te le la thatak tak omna abuat saya ale khabuzia ahla buzia hi le khabudor sang sanga le thein na oma lo le venge la aman atolawa le khabu thatak labu thatak ro tling lo nei venge yang che International Criminal Court ICC chuan Russia official then khat man na tur phupek achua don ta Russia le Ukraine indona chuan kum khat achuan nuwa po khovel sarkar ro puile hu hang na ber anga ngai thup Russia chuan adu ang takin Ukraine ram chung kho chaklam Russia ram rizel Russia tong mang te chen na Donetsk Luhansk le mundang vel chu thununin alapum pulum thei tlat lo USSR ke chia jinga bu le bala ram hausa le ram tha Ukraine hian ma asonin Europe kho chaklam ram mason berasoi USSR ke dar nuwa anniversary shima kha chen communist socialist sarkar nuaya obbe na le dictator nun rong pui Stalin ate khrushchev fatero reldan anla thei hi reng lo communist obbe na nun rong le mimal zalen na paljut na nuaya in tuk lu le chu an du lo burmaya an ram huai tu te zinga Moscow lam on deuh nia an hriat te reng chu mi puinol puin an dorum rut ani ber mai an zalen na Russia sarkar lian tak main aron chu sakle mayang ti an hlau ruk na awanga khothlang lam ram chak in hlom khom US kai hruai NATO chu an on angai tlata an on lo thei silong chu democracy anga sarkar kalpuya ram zalen le mipui zalen na ram nei tur chuan a tul si USSR hun lai dai toa officer lo ni man USSR ke chia poi tiril ru USSR la lunglen ru socialist patan socialist thurin manga ram in opna la lunglen ru Moscow la thurwal pui ru deuh an ram huai tulu te an pai thak zoi nuwa tha tu te atanga Judat hisen dik tak atanga chuak Judat ha Volodymyr Zelensky kum thuwa po lanau pang tak mai chu Ukraine ram president atan aron lang ta hlol mai Zelensky a fiam thu thiam lem chan thiam Ukrainian mi pui nau pang trong zir tira tanga kum upa pitar putar te him tu comedy filma changthin nam pui lom ron nam pui ngai zon ron chuan President din mun aron din tran phat tatangin khothang ram changkang ho democracy da lal na rama mipui te zalen na ang chia Ukraine independent state Moscow thunun lo foreign policy po independent state ani anga tu lam ona khothang ram ani emo khochak ram mani emo adu lam on theya tu ma ti buailawa du thang thei ram zalen pum hlum ni tir atum si Zelensky chuan thunei na ahan chang phata Moscow dictator Vladimir Putin la hlau thon lok ang nge in alanga pawa Russian dictator Putina ep ngalin NATO membership ni thei dan tur le European Union membership ni thei dan tur alanga pawin aron zong tanghal rep maya milu lul anin machon lo thei talo Russia history a Russia lal ho jar ho ro re lai dai atang to a USSR communist sarkar ro pui wang lai le hu hang nat wang lai USSR ke chiat ma dai atang to a Russia empire chunga mi jar la ram chunga rambial hausa le ram tha le rambial into del le lar lo ni sa reng thren Russian ho ne na trong in zul literature in zul history in tron eizon na thuwa po man laya tanga thok ho le in purtona in peton
in nei pol sa khothum mun nei culture le tradition in trong zo na thak nam kan ti ang maya nam khat ang po a soi thei na lai tam tak om Ukrainian hovin Russia mel malian le khovela a erle a epber USA na in zom tlata Ukraine a tur chu Russia dictator Vladimir Putin a chuan khovel dem ron po poisalova do dala malak atitlu tarum rum lo thei bik lo ani President Putin a policy anga Ukraine khochak Russia ram ria region then khat Donetsk Luhansk Zaporizhia le ramtang Russia Federation a arin luna kumsang ni som palia alo chu sakto Crimea nen Ukraine ramza asom thumvel Russian Federation a rin lu ani hian Russia himna security chu athadeu sot tura ngain Ukrainian sarkar chuan NATO lo zompo ni sek se tlem talin Russia security a lo thonom lo deuh tura angai po ani mai thei amai ro chu Ramzalen ni to sovereign state ni to an foreign policy siam thua po andu du dana thutluk na siam thei ve tura ngain NATO a atuma wanga hetianga ramte jok le chaklo jok le naupang jok zalen na palzuta arun tamai hi khove ram tam jokin UNO dan le rai zamsa palzut na ngain an thlop thei tlat lo adik tak chuan Russia thian nget communist China an ram chanchina an har satlai zong songa lo tan pui tu har satlai berpoa lo tan puya lo dong song thin tu pui le po phu em Russia hi athian China meu point alanga pawa Russia tan na thu chu ang chi mangemo a ati lan chu a hre hle ni in alang ral thua memo sum le paya tan pui phei chu hre takte in a hre ni in alang tuna ri chuan khoverin ai daya in dona fila Russia sipaite an chung nung lo le an chat halo chu khovelin mak atia Russia chalchang hian nuclear bomb alek chuak mayang ti hlau thon na alian ta fu mai nuclear bomb man ani silova conventional weapona anin khuain waina chinzela ma ni ram chan na ril ru pu le communist rim nam hrim dena in zomna nei du to hlollo Ukrainian army tele an mi puite chuan nun na thapa an lo do le tlatawang le khothlang ram hausa ten ral thuam mai ni lo sum le pai training ba ka intelligent lam thil zong songa satellite atanga in en thak na changkang ber thlenga abik takin US le UK ten ma ni ram thil ang main Ukrainian intelligence department te an thlop tlat tak sia wanga che thatak Ukraine sipai ho laka khoverin ang he huwa Russia ache thei tlat lo chu amak hle reng ome indo araitel tela khothlang ram mai ni lo Russia company ten pur anchok na ram changkang heng ram Japan South Korea Canada Australia te pon Russia laka economic sanction miram hle aruna wanga hremna anron ti punbel zel si indo nu kum khat ahan vei meu chuan Russia poisa robul chuan Russia chanchina ahlutna atlak niam per vortop athleng ta hialani Russia thinrim so khokhian conventional weapon atanga he planeta thil nung zong song tor vek theina thlen thei nuclear weapon mandu na a chuang kayang ti chu khovelin a hlawru ta hle mai man lai atanga Ukraine ram chung anga ngai te heng lai hi Russia tong mang te chen na bial ma ni se tuna Russia sipai ten in ku na an man mek Zaporizhia Donetsk Luhansk vela tanga an in thiar chu le ma chu in ram na soya do kan kil milulul Zelensky ana tum lo bur mai sia milulul le poiti nei te chiam lo President Putin ala chuan Russia tong mang te thlawang a hau na sabok sia he in do na hian ala dai rai ri don ni in alang tlatani khothang ram ho US le atan rual puite NATO le EU ten
namen lova Ukraine ral thuam training le sum le paya antran puya wangte khomwal pui dang abik takin Asia khomwal puya US tan rual puiram Japan le South Korea ten Ukraine ram hausa tak mai chu sum le paya antran puireng awang tele ma ni ram chan na thinlung puwa nun na hlan ngam na ril ru nen indo na machon anni awang te po ani ange Ukraine ram te jok le sipai ral thuam le training nei che jok tura khovelin angai te an che thei phian maya indo na mun battlefield renga Ukraine sipai thilet velzel Russia sipai thi angangai ani ral thuam nei thajok le ramro puizok angangai Russia po achena tol reng boka sipai indona fila engte lua ni theita bik lo chuan an thlona sipai nga jok na le jet fighter te an nei that jok na chu chuangin Russian Air Force te chuan Ukrainian rama mi puiba ka industry le company te nun na nar an electric current pek chuan nar hydel project mun pui infrastructure te chu thlona atanga missile ka chua chi te kap chuakin an bom cheta wak mai ani Ukraine ram puma current thi thup trumte atheng tareng boka Ukraine mi puiten thlasik wanglaya electric inti lumna manrua an mamo wanglai takin Russia missile ten an hydro power infrastructure te an bom chiat sak na sa a wanglai phei chuan power pek chuana infrastructure za zela somthum vel zet an bom chiat sak nia soyani amero chule Poland ram ria tang le Romania ram atang ten chople chila manhal mai tur generator lian chi le te deuh chi te khothlang sarkar ten an tol lut zuta Ukraine engineer ten chun zan zoma na thokin thlasik wanglai chu an ram power infrastructure za asom thum bom chiat ni ma se an tuar chuak ta ni in alangta nipui aron tho anga vur varzel zulte an tuira lang Ukrainian army mani ram chante ron pen chuak le chu aturu ngotang le tun mai te khan ICC thunei tu sang thu khom te chuan Russia official te civil mi te ti hre om zonga civil mi te nun na nar civil infrastructure bom chetura thu pe tu te civil mi te tor na rap thak thlen tir tura thu pe tu te le an du thlan wang reng dilowa nau pang tam tak indo na awanga ti luina Russia ram chunga refugee ang deuh ro sia ti luina an phur lu na in nam noya thu pe tu te chu khovel dan ding lai bo chia a pu an ni awanga man na tur le kha waran an ti chua tur thu Reuters chuan asoita Reuters in asoidan chuan heng official te man na tur thu pek ti chua ani nuwa Moscow lam thu nei tu te chuan an official te man tura ICC atho pui du arin omlem lo thu asoitel nge ani